kababata woza kuririmba ugashika ugahugira kuri WhatsApp wamara ukaturirimbira gute wewe wosonoriza ugahugira kuri WhatsApp ukumva sonorisation gute kandi ivyo ngivyo si igiturage n'ivyo abanyamugi WhatsApp niyimuhira niyo ufite umurwayi kubitaro utegereje ngo baragukubitira isimu ngo ngwino ariko udafite emergency pourquoi mufungura data mwikanisa kuki WhatsApp zibashobora kandi ari icuma mwagitegetse ndabacalenjinze mu izina rya Yesu amen. Face y'amateraniro ni hano mu Gahanga ta muntu wobwiriza abandi ameze gutya ngo bafashwe ta nuworirimba umeze gutya ngo abandi bafashwe ahantu Yesu yashize ubwiza ni hano mu maso ntabwo yabushize mu mugongo banzureke telefone papa hari weekend uzanibaza kuba umuntu azaviwe telefone yaguze amafaranga yiwe atayahawe nabandi wamara washika mu kanisa WhatsApp ikakubata babaye gutaba Kristo kuki mutazamumenya kubahisha ibintu mubaba Turimba igisirimba Imana atweretse neza gira mugenzi wanjye Imana atweretse neza yes ariko nanone kadusirimbe turaza gutaramana yes naza numva indirimbo nk'umunani tuvuga ngo urwo rutare kuko imisozi gose Yerusalemu wani kuwiteka gusa uzaguhesha umugisha ngo nanje nzamuha umugisha ngo kandi uzakuvuma ngo nanje Imana nzoma uhagarare bitegereza agakiza muzaniye ndambuye ukuboko k'uburinzi uri wowe dore ugize urutare zubakaho inzu yaje uhagarare witegereza agakiza muzaniye ngo ndambuye ukuboko k'uburinzi kuri wowe dore nkugize urutare zubakaho inzu yaje kuri urwo rutare
nanjye nzamuha umugisha uzakuvuma ntamuvuma we mana we uzaguhesha umugisha nanjye nzamuha umugisha uzakuvuma ntamuvuma we wimazwe Yesu ai uzaguhesha umugisha nanjye nzamuha umugisha uzakuvuma ntamuvuma we uko imiso nikubite mana we uhereye mana we wimazwe kubw'umugoroba Yesu we niwe twiringiye mana nziza uko imisozi we nikubiteka uhereye kainava etita tuzamura ibiganza twese uko imisozi we nikubiteka uhereye baba we tuzamura ibiganza twese uko imisozi we Yes,
katwese dusenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Abafaransa bazavuga ngo je regrette fort. Bisobanura gute muko? Tuzi Ifaransa, uzi Icyongereza. Ko kuvuga ngo umuntu aratangaye mu Cyongereza. Bivuga mu Cyongereza. Tovarero. Kubaza ikibazo we na Keremo. Ndaba ibibazo bitatu. Wowe Pesa foderi. Gorovaye darige. Nijambo muri ibyo bitatu. Nikukunda cyane. Namubajije uyu mukobwa. Sitege indirimbo gusenga nijambo muri ibyo bitatu ikukunda cyane. Gusenga sawa uraje kudusengera. Kere muri ibyo bitatu nikukunda. Sina ukurabaza icyo zabajije. Wowe ndamubajije muri ibyo bitatu. Indirimbo gusenga kuririmba muri ibyo bitatu nikukunda. Indirimbo Bwana sifiwe. None kubera kudahuririmba uririmbe ganone sawa. Haleluya. Ari mwari mubizinge neza. Biriya migozi isa n'idutenguje. Mwamusura mwipangu kunye. Mwipange kandi abashitsi Imana ibahaye opportunity akakanya. Niko rwere ko baraguhagurutsa kukwiyegereza ukama wigira gutya. Iyo fye ndayanze. Nyamagane hano. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ko rero guhagurutsa kukwiyegereza. Nazo sura timukamwiyegereza. Ko aje kumwiyegereza. Yaje guhaguruka kamagera. Kera. Bintu nukuza tukubitira hano. Tukazamaganira kure. Ayo mafyeri turayanze. Aho niko wewe maga aho nuko wagize umugore kurama mushikanye amafyeri mufita Bwana sifiwe. Pastor wagize neza guteza abana igisirimba noneho uriya mwana Petit uzucuranga neza tiyagira abandi bakubwira ngo ugende muri ano Maristine ugende kuhabwa. Bwana sifiwe. Bahungu namwe muzi gusembuka ni mumuheze ritime mwakire na mikrofone amaze twenga basura gusirimba. Minota 5 reka tugire vuba. 5 reka mvuga umwe dusirimbine. Mushaka ni muze hano muvaho. Tabantu baza basirimba bateza abandi umugore. Fesi y'amateraniro ni hano mu Gahanga. Ta muntu wobwiriza abandi ameze gutya ngo bafashwe. Ta nuworirimba ameze gutya ngo abandi bafashwe. Ahantu Yesu yashize ubwiza ni hano mu maso. Ntabwo yabushize mu mugongo. Banza ureke telefone papa. Hari weekend uzanibaza kuba umuntu azaviwe telefone yaguze amafaranga yiwe atayahawe nabandi wamaru washika mu kanisa WhatsApp ikakubata. Babaye gutaba Kristo. Kuki mutazamumenya kubahisha ibintu mubabo. Ndakurahiye nda muntu wo kubahisha gakiza ngo ubahisha izina rya Yesu. Udashoboye no kuri humwanya. Yego? Kuki WhatsApp zibabata ikababata mu bwenge ikababata mu mbaraga ikababata mu ikanisa igirayo ikababata. Woza kuririmba ugashika ugahugira kuri WhatsApp wamara ukaturirimbira gute. Wewe wosonoriza ugahugira kuri WhatsApp ukumva sonorization gute. Kandi ibyo ngibyo si igiturage n'ibyo abanyamugi. WhatsApp niyi muhira niyo ufite umurwayi ku bitaro utegereje ngo baragukubitira isimu ngo ngwino ariko udafite emergency pourquoi mufungura data mu ikanisa. Kuki WhatsApp zibashobora kandi ari icuma mwagitegetse. Ndabachallenges mu izina rya Yesu. Amen. Turangasha.